Assalomu alaykum hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Assalomu alaykum Qadamjoy Жаңылыктар YouTube kanali qatnashchilari. Amansizlarmi? Baringizlarga tinchlik amandir, yubileyingizlarga bereket tileyim. Hurmatli Qadamjoy shahrining yashovchilari, jana meymandari. Qadamjoyimizda dag'i bir жаңылык, o'ta sonun жаңылык bo'ldi. Hurmatli Qadamjoy elining yashovchilari, jana meymandari, bizning Qadamjoyimizda kundagimizga önügü bo'lib, yaxshi жаңылыктар bo'lib o'tadi. Oşol жаңылыктарды biri meni sizlarga tanishtirayım. Aksu Köksu Baylık Finans Agro Aptekaning tuşunda ele Novu Comfort magazinden o'tgandan keyin oşol Comfort magazinga janaşa Shaurma Namangali degan açıldı. Bu qanday desеңizdер аты айтып turgандай эле mangalda pishgan shaurma. Başqacha aytganda fast-foodlarning bardıq türlari бар ekan. Bu yerden özgöçerligi oşol shaurmani atayın shaurma aparat emas, cho'qda, ko'mirda pishganligida deb aytishdi. Az ichiga kirib kiraylik. Hurmatli ko'ruvchilar, sizlarga hozir o'zgacha shaurmaning tayyorlanish xizmatini ko'rsatib
O barakalla, mınakey. Soğunun şaurmаны даярдап, birinci klientke uzatып atkan uçurubuz. Barakalla, kolunuzlar dard görbesin. İşinizlerge iyilik, barыңızдарга çoğun rahmat. Barыңыздарды ушул жерге келип тамактанып, даам сызып кетишиңиздерди каалап калабыз. Көрүп турган меню боюнча заказ кылсаңыздар болот. Төмөнкү экранда чыгып турган номерлерге чалсаңыздар, бул жердин кызматчылары сиздерге дароо жооп берип, заказыңыздарды кабыл алып, даярдап беришет. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мен дагы ушул шаурма на мангале деп ошокто пышкан шаурмадан бирди заказ кылып, атайын даамдап көрдүм. Даамыга сөз жок. Өтө сонун, даамдуу. Эң негизгиси ошол мангалда пышкан башкача болот экен, өзгөчөрөөк болот экен. Бардык шаурмалар жакшы, бирок бүгүнгүсү башкача болду. Келип ушул жерден даам сызып кетишиңиздерди суранып калабыз.